Adat kuah belangang Dung Nara Baru khas Aceh Rayu. Nah, nyo sahibul hajat no. Lagak ada boleh. Nyo chef nyo. Nyo chef. Juru masak. Wawancara masuk saya. Padung kilo atau belangang? Ha? Mamlah 20. 20 kilo. 20. Dia cari 20 kilo atau belangang bah. Tergantung belangang. Oh, Kan tergantung mak dalat, tergantung otot. Berkira tergantung belangang kan ke gaji ke dawar lah. Nyo. Ha. Tergantung kurang belangang. Betul. Nampak ada live yang pojerat. Nyo lampu jerat tu. Non. Siapa dia?